Ngiyakubingelela ngegama likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona ufoleke lithuba lekuthi ulalele nayi iRhapsody yamaqiniso lekulivi laNkulunkulu lelibhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamuhla ke ngilesine tilishumi nemfica enyangeni yeNgongo yeminyakeni wa 2024. Namhla ke umfundisi usifundzisa ngesihloko lesithi umlayeto waKristu. Haleluya. Kanzi-ke umlayeto walomuhla uvula ngelivesi lelitfolakala lapha kubaseKorinte 3 verse 2 kuya 3 lapho khona lithi ninencwadzi yethu lebhalwe etinhlitweni tetfu liyatiwa ifumva bamvu bonke. Kuyakhanya ukuthi nencwadzi yaKristu lelifengithi lengakabhalwa ngeke-ke ngamoya longcwele waNkulunkulu lophilako, hayi etibhekele eceni tematshe kepha-ke etinhlitweni tebamvu. Yini incwadzi? Incwadzi noma umlayeto lobhaliwe ngako ngesikhathi saPawula athi niyincwadzi yethu, abethi ngumlayeto wethu lowatiwa uphinze ufumve bamvu bonke. Amen. Jesu Kristu ke abe ngumlayeto waNkulunkulu, abe livi laNkulunkulu, umlayeto waNkulunkulu lophunyelwe emhlabeni kufumva bamvu bonke, wabonakaliswa enyameni. Uma ke bamvu bahlangana naJesu ngetikhathi telibhayibheli bebahlangana nelivi laNkulunkulu. Uma khuluma kwakulivi lelalikhuluma, uma enda kwakulivi laNkulunkulu labelenda, uma philisa kwakulivi laNkulunkulu lelalenda imimangaliso. Konke labekwenda kwakubonakaliswa kwelivi laNkulunkulu enyameni. Ngakho wabonakaliswa ngekuthiwa ke livi laNkulunkulu enyameni. Nyalo ke Pawula usho imvo lefana ngco, uthi kukhanya ukuthi ni incwadzi yaKristu lelefengithi ngoba seKorinte 3 verse 3. Ukubonile lokho umenyetelwe ngalokuvetiwe kuba incwadzi yaKristu ngendlela lefanako naJesu. Uma amanyetelwa ke ngalokuvetiwe kuba livi laNkulunkulu enyameni, lokho ke kusho ukuthi ungumlayeto waKristu, futhi ngekuba ngumlayeto waKristu ungumlayeto waNkulunkulu. Uma ke uyincwadzi yaKristu, incwadzi yaNkulunkulu, uma ulivi laKristu ulivi laNkulunkulu, ngekwati ke leliciniso lelimangalisayo utayiphila ke kanjani impilo yakho. Kungako uNkulunkulu asinike livi lakhe lelibhaliwe kuze ke sifunze ulwimi lakhe, siphindze sikhulume ulwimi lakhe. Umphumela ke lobalekile waloko kuphuphuma kwempilo yaNkulunkulu ngawe. Lokho ke kutawuba yimvo yawo onke malanga, kutawuba bede kwehlulwa empilweni yakho. Akunandzaba ukuthi tisathakhwe bonani noma ke timo lotfola ukito, uyawuba ngumncobi lotimele. Amen. Uma ke ufuna ukuvisisa kabanti ukuthi umfundisi bekathini lomuhla, ungachubeka nazo sifundo salomuhla ufunza Johane 1 verse 14 noma ke 1 John 4 verse 17 na 2 Corinthians 6 verse 2 kuya 3. Kulesikhathi sanyalo ke sitawuthandaza, utawusho emva kwami uthi babe lothandzekako, ngiyabonga kungena incwadzi yaKristu, umlayeto wakho lophilako emhlabeni. Ngiyavuma ke ukuthi ngilivi lakho lelisenyameni, ngiveta ke ingadimulo yakho, umusa kanye neliciniso. Ngisafunza ke livi ngekuzindla futhi ke ngilikhuluma. Ngibona ke kuphuphuma kwempilo yaNkulunkulu. Ngihamba ekunqobeni kanye nasemandleni Kristu Jesu. Amen. Ngiyathemba ke ukuthi uyijabulele iRhapsody yalamuhla, besithi ke sihloko sethu umlayeto waKristu. Haleluya. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu abe yinkosi yokuphila kwakho, ngekuthi ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano ke uthi Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke kuJesu Kristu, imvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yokuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakatha, sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi, ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya.
Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti-ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku-7607 2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti-ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yamaqiniso lomuhla akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvo lehlelwe uNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla. Amen.